Pemirsa, pemerintah nelebang Peraturan Menteri Perdagangan utawi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Puniki sane ngawinang platform sosial commerce sakadi TikTok nenten malih megabung ring ayahan e-commerce saha sosial media ring asiki platform. Ring sajroning nyayubin kuentenan UMKM saha ngerakse persaingan usaha, sanes sehat ring tengahing era digitalisasi sekadi mangkin, pangurati ekonomi Agus Freddy Maradona ngwedarang, pikobat puniki ngelimbak santukan wenten platform digital, sane pinake platform media sosial, nanging kaanggen dados transaksi perdagangan. Pai ketandane taler sampun ngaksamayang ring putusan pemerintah anutin regulasi inucap inggih punike media sosial wantah madue izin anggen komunikasi, sosialisasi miwah sanilianan. Selanturnyane aplikasi perdagangan jual beli inggih punike kebaos e-commerce. Duaning asapunike dani nureksain pikobat nyane utaman nyane wantah mata tujon nyayubin UMKM lokal. Agus Maradona nyejehang yening TikTok Shop puniki wenten sane ngadol barang-barang impor. Agus Maradona taler ngaptiang pemerintah sida becik nelebang kebijakan inucap. Lianan punike dani ngaptiang pemerintah sida nureksain ngenenin indik arge produk nyane. Yening kebausang produk impor sayan murah, sayang sareng produk lokal, pikobat inucap mangdek katureksain tur karuruang pemarki. Ringgalah pungkuran e-commerce sayan ngelimbak tur para angge usaha perdagangan konvensional sampun nabdabin kahanan inucap. Napi malih akeh usaha konvensional sane taler madue toko online. Wartawan Bisnis Bali Nguningayang.